وطن یاد زیروی گل ما حد نکنم، صدقه خاک وطن، صدقه فرخار شود. صد همگی راه در مسافه 4 یا 4.5 متر قرار داشت. حالا خوشبختانه این مسافه یعنی پهمی راه به 10 متر آورده رسانده است که تخمینا 7 متری آن حتما منفرش میگردد. یعنی راهها در چنین حالت قرار داشتند، ولی با عزم و تلاش ساکنان ناحیه فرخار، سازندگی، بنیادکاری، آبادی هدف این مردم شرفمند فرخار بوده. منم داراترین آدم وطن دارم، وطن دارم. السلام علیکم مردم جماعت خراسان ناحیه فرخار، شهرمردو، مردم بهار، شما در کجایید؟ ما 203 903 203 020206 رحیم زاده حامدین میبره دوشنبه سیتی هست. میتونیم با باوری مبلغ گذاری کنیم. همه اینها در همین راه سنگ فرش میشوند و در نوبت دیگر قدم دیگر اگر خدا خواسته باشد منفرش میگردند. وطنداری همین است، میسوزی و میسازی. یکی گوید که از بام جهانم، دیگر گوید که خطلان است مکانم. مرا پرسن اگر خواهم چنین گفت که یک تاجیک زبانم. درود زیاد تماشابینان عزیز، ما قرار داریم در ناحیه فرخار، جایی که مهر، محبت، صداقت، پیش از همه انسان دوستی و سازندگی قرار دارد. ما خواستیم امروز از جماعت ظفر و جماعت خراسان که با تشبث بیواسطه حکومت ناحیه و سیاست خردمندانه سرور دولت سرچشمه میگیرد، برای منفرش و سنگفرش کردن 12.5 کیلومتر شاهراه که ناحیه را به دهه و جماعت ها میپیوندد حضور ورزیم در دایره کار و فعالیت این مردم برای شما معلومات دهیم. من اگر ما نشوم تنهایم. از کلمه تو با ما رفتیم برنامه رو تا آخر پیگیری میسازیم با مردم فرخار، دل به درد، سبز. مردم بهار، بناموس، سازنده و صلح دوستدار. این مردم فرخار باستانی می باشند که هدفشان سازندگی و بنیادکاری و نشان دادن هویت مردی به نسل نوین می باشد. زمان ما در اینجا گشت و گذار داشتیم. باور کنید همگی راه در مسافه 4 یا 4.5 متر قرار داشت. حالا خوشبختانه این مسافه یعنی پهمی راه به 10 متر آورده رسانده است که تخمینا 7 متری آن حتما منفرش میگردد. یعنی اگر که شما چندین ماه به اینجا میگذشتید، هر یک چکوری های بود، هر یک کمبودی های در اینجا مشاهده میشد که باور کنید همه وقت میخواستید که خدوای ماشین شما تعمیر باشد. لیکن مردمی با شرف، با ننگ، با آری خطلان، مردمی پیش از همه میهن دوستدار خواستند که اینجا را آباد سازند. پس ما برای کار خیر، برای پیشرفت تاجیکستان، برای شکوفایی تاجیکستان باید به طرف نباشیم، بیواسطه برای سهمگذاری کوشش نماییم. در وجود این مردم بانند مهر، محبت، صداقت جاویدانه است. تنها محض توسط دوستی و همدیگر فهمی، احترام یکدیگر توانستند که در مدتی کوتاه با مقصدی گذاشته خویش دست بالا گردند. السلام علیکم مردم جماعت خراسان ناحیه فرخار، شهرمردو، مردم بهار، شما در کجایین؟ ما ای خود ناحیه عینی برای آبادکاری شما را دیدن اینجا تشریف آوردیم. خرسند شدیم که این سرزمین دارای چنین مردهای بهار و بناموس است. مردم جماعت خراسان، من باوری کامل، باوری زیاد دارم که شما بی‌طرف برای سازندگی و سیاست امروزه دولت نیستید. افتخار میسازیم که چنین شهرمردا در این تاجیکستان عزیز زندگانی میسازند. و اینجا دیدیم شما یک دروازه ساخته اید که
این دروازه برای پیوندگری دل هاست. دل به دل راه دارد. مردمی فرخار آری بالا دارد. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من. سازندگی، بنیادکاری، آبادی هدف این مردم شرفمند فرخار بوده. پیش از همه دوست داشتن وطن درک ساختند که از محل زیست خود سرچشمه میگیرد. با این خاطر ما حضور داریم در ناحیه فرخار. من فرخار را دوست میدارم. در هوایش نفس میکشم. در زمینش قدم میگذارم. زیرا فرخار وطنی من است. برای آبادیش بیوسته سهم خویش را میگذارم. هموطنان عزیز، رقم های شخصانی مسئول باوریناک برای کمک شما برای سازندگی و آبادانی این شهرها در زیر گذاشته می شود. حتما سهم خود را گذارید. وطن را بلکه با گفتار نه، با کردار و رفتار دوست داشتنش را نشان ده. پرچمت باد و پرافشان، کوه دامانت گل افشان، گل بسر هم گل بدامان. تاجیکستان. ما در آفیسی کاری که بیوسته شخصانی مسئول برای بابت‌های کاری تقسیم نمودن کارمندان مشغول هستند قرار داریم. هر وقتی که از خواب میخیزید میبینید که байрақи тоҷикистон парафшон аст. шукри анҳамаи зиндагӣ, шукри сулҳ, шукри дӯстиву ободӣ созед. аз ин хотир бародарои азиз мегӯяд ҳама доди ватанхоҳӣ зананд, аммо намедонам ватанхоҳӣ ба рафтор аст ё гуфтор ё ҳардуш. имрӯз рӯзи номус аст. имрӯз рӯзе ҳаст ки мо бояд дар бари ҳамдигар ҷамъ бошем. имрӯз рӯзе ҳасте ки мо аз гуфтани оне ки метавонем сухан гӯем. бевоста мардуми фархори бузург, мо ба шумо эътимоду боварии калон дорем. мардуми тоҷикистони сарсабз, мо ба дастгирии шумо сол дар сол боварӣ пайдо месозем ва шабоҳат аз будани шумову созандагӣ медиҳем. бевоста барои сарсабзии ин сарзамин бетарафиро ихтиёр насозед. дар урфият низ мегӯянд бетарафӣ худ бешарафист. бародарои азиз, мо ҳоло бо яке аз шахсони масъул ки ин масъулияти хосаро барои пешбурдаш ба гардан гирифтааст, раҳим зиёев, аниқтараш раҳим продакшн ҳамсӯҳбат мегардем. моро пайгир бошед. ассалому алайкум. раҳимҷон, чӣ бародаратан? Assalomu alaykum. Akam xuvasен tenjased. мегӯянд агар дили одам барои ватан сӯзад, ӯ омода аст барои пешрафти ватан новобаста аз ихтисос сам гузорад. мехостем раҳимҷон ки дар доираи шуморо чӣ водор кард ва ин сарчашмаи нерӯи ободкорӣ аз куҷо пайдо шуд? дар ин ду ҷамоат каме маълумот медодем. аввалан шуморо хуш омадед мегем ба ноҳияи фархори босонӣ. ака ба ҷамоати зафар, ҷамоати хуросон ки зиёда аз 12.5 километр роҳ, яъне шоҳроҳ ҳам гӯем хато намекунем, дар бар гирифтагӣ барои ободсозӣ. мегӯянд шинидан кайф бувад монанди дидан. аллакай шумо шоҳиди ҳол шидагӣ будед ки пеш аз рафти кор роҳ чӣ хел буд, дар кадом самт имрӯз нигоҳ кунед ба чӣ омада расидааст. аввалан сарчашмаи кори мо аз суханҳои неки пешвои муаззами миллат, чунки дар як баромади беҳтарин суханҳоро қайд кардагӣ, мо ҷавононро рӯҳияи моро баланд сохтагӣ барои ватандӯстӣ ки мардуми Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ аз хотир набароред ки ягон американси дигар намеяд ватани моро обод соза. мо месозем, балки барои ки барои фарзандамон, барои насли ояндамон аз худмон як чиз мерос мемонем. ба ҳамин хотир иншалло мо ҳам хостем ки ҳам садақоти ҷория мешавад. гӯшаи аз ватана обод кардан боиси фахри ҳар як ҷавонмард, ҳар як ҷавонмард ҳаққу ҳуқуқ дорад ки гӯшаи ватана обод кунад. дуруст. надорам вақти сархорӣ ба ҷуз меҳри ватандорӣ. манам доротарин одам. ватан дорам.
бародарои азиз, чуноне ки ба шумо гуфтем ки барои кормандон ҳамаи шароити хуби корӣ аз тарафи сокинони маҳал ҳар ду ҷамоат оварда шудааст. Яъне ин аз чӣ шабоҳат медиҳад? Корро корманд буд месозад. барои корманд шароити хуби корӣ ва асбоби корӣ муҳим мебошад. Яъне бибинед, инҷо аз ягон хонаи истиқомативи мо ва шумо камӣ надорад. дар ҷамоат бевосита сокинони маҳал ва ҳукумати ноҳия саҳми худашро барои таъмин кардани кормандон бо ҷойҳои хобӣ муҳайё сохтааст. аз ин хотир бародарои азиз, чӣ гуфтаниам? шукри ҳамин лаҳзаи зиндагӣ барои ободӣ саҳм мегузорӣ. бародарои азиз, мехоҳам ки як маълумотро бо самти шумо расонам. раҳҳо дар чунин ҳолат қарор доштанд, вале бо азму талоши сокинони ноҳияи Фархор худо хоста бошад, ҳатман ин раҳҳо аввал сангфарш, пас аз он мунфарш мегарданд. шумо мебиёед, стакани кофитон дар дастон менӯшед, эҳсос намекунед ки дар роҳҳои анъанавӣ хел чуқурпастӣ рафтагӣ ҳастед. бо дили пур, бо як нерӯи тавоно гуфта меравед ки азоби тай намудани ин роҳҳо бо комили пурра аз байн рафт. ана инҷо нигоҳ кунед ки аз котлаван сангу кумро овардагӣ ҳастанд. дар аввал инҳоро ҷойҳои нодаркорро мекананд ва инҷо ҳамаи инҳо дар ҳамин роҳ сангфарш мешаванд ва дар навбати дигар, қадами дигар агар худо хоста бошад, мунфарш мегарданд. ватандорӣ ҳамин аст. месӯзиву месозӣ. ای وطن یاد زیروی گل ما حد نکنم، صدقه خاک وطن، صدقه فرخار شوم. سازندگی یکی از هدفهای خویشتن شناسی می باشد. قابل قید است که در اینجا 12 کارمند با کار شبانه روزی تامین بوده، با خوراک گرم، با معاش تامین گردیدند که بواسطه برای ساختن این شورا اساس می باشد. салому алайкум. мо дар таги чарнори ҷамоати Хуросон қарор дорем. хуросони бузург мегуфтанд, лекин дар доираи таърихи ин чанор ягон чиз намедонем. тахмин месозем ки хело таърихи тӯлонӣ дорад. агар ки касе дар бораи таърихи анҳамин чанор маълумот дошта бошад, аз мардуми Фархори бузург, ҷамоати Хуросон, ҳатман дар комментария нависад. ҳамдёрони азиз, оғози кори ҷамоати Зафар ва Хуросон аз ҳамин пости сомончӣ оғоз меёбад ки ин як фоли нек, кори нек аст. аз ин хотир ягон вақт бетарафиро барои саҳм гузоштану созандагӣ надоред. аз якояки шумо хоҳиш карда мешавад ки барои ободии ватан пеш аз ҳама мардуми фархорзамини бостонӣ мо ба шумо эътимоди калон дорем. ин корро чи янозир? як корое ба шумо қодиред ки ин корро дар муддати 10 моҳ 12 моҳ аз ин кори вазминтараша анҷом медиҳед. аз ин хотир бародарои азиз, ин ватан ватани якояки мо аст. ин ватан ватани азизу маҳбуби мо аст. Фархор низ як гӯшаи Тоҷикистон мебошад. барои самимияту меҳмондорӣ ҳазор раҳмат дехонбача раҳим продакшн дар онҷо қарор дорад. мо хурсанд ҳастем ки дар бари шумо ҳастем, дар сафи шумо ҳастем. мо Фархорро аз айнӣ кам намебинам, айниро аз Фархор кам намебинам. барои ман ҳамаш тоҷикистонанд. бародарҷон, миннатпазир бошед. хуш омадед қудуми шумо нури дида. мо низ аз шумо миннат дорем. бародарони азиз, бубинед ки бародари мо аз худи айнӣ махсус барои ҳавасмандкунӣ ва
дидани анани кор ва фаъолияти раинҷон омадагӣ аст ки мо беҳад миннатдорем аз шумо. хуш омадед бори дигар. дӯстони азиз, шумо бетараф набошед дар анами корҳои дастаҷамона, на танҳо дар роҳсозӣ, ҳар коре ки барои ободии ватан аст саҳмгузор бошед. роҳе ки мо месозем ё ки шумо месозед, мо ва фарзандони мо, набирагони мо дар инҷо қадам мезананд. мардуми фархор пеш аз ҳама инсон ҳастанд. саломат дили бузург доранд, иродаи қавию созандагӣ доранд. мо бо дастгирии шумову созандагии шумо ҳоло эҳтиёҷ дорем. мо мунтазири дастгирии шумо, рақамҳое ки дар зер мегузорем аз тарафи шахсони масъул асоснок ва боваринок карда шудаанд. бе ягон шабҳу шубҳа раимҷон як чиза гуфтам, дарбораи нафарҳое ки масалан дар ҳамон карта пул мепартоянд. дӯстони азиз, як гурга салом алайкум. дар карта зиёда аз 7 нафар намоянда ва хуби карда дар чи акай фарохҷон ва акай зӯрҷон ки вақте ки детализатсия мезананд дар ҳамуҷо муайян мешавад ки дар кадом карта пул перевод шудагӣ. ба ҷуз фонди ҳоҷи азиз мо дар ягон ҷо дига пул перевод кардагӣ нестем. карта ба боварӣ мондагӣ, на картаи май, на картаи ё ва картаи мутасадди анами кору бор ки намояндае ки дар 7 деҳа пайвастанд. ба ҳамин хотир номеро 203 903 203 020206 раҳимзода ҳомиддин мебурояд, душанбе сити ҳастай. метавонем ба боварӣ маблағгузорӣ кунем иншоалло. аз ин хотир аз коратон, созандагиатон, пешрафтатон ифтихормандем. ифтихор низ мекунем ки ҳамин хел бародаро дар бари мо ҳастанд.